Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Sizning bilan Saba surasida 433 bitda. Qolgan sizning bilan 43-oyatda. Bunda endi aytganik, agarda ularga o'qilsa bizning ochiq bo'lgan oyatlarimiz, ular aytalar bu baratik irat qaysi tili sizni tiyirga, sizning otalaringiz g'ibodat qilgan aybirlardan, narsalardan ham aytdilar bu baratik yolg'on o'ylanib topilgan. Ham aytdilar kafir bo'lganlari haqliqqa qachon ularga keldi. Bu ochiq bo'lgan sihr deb. Ya'ni ular bitinda o'ylaylar narsa nishikda bo'lsa kishilarni toypildirga shusha dindan ular burchilalar. Shusha Qur'onning kishilarga yig'inti yasaganni, ta'sir yasaganni. Hatto bilav Abu Bakr radhiyallohu anhu ol uyinda Qur'on o'qiganga da ular bir qatı burchilalar, hammani aybini tiyalar. Ham kishilarga unutaslar kerak. Nik kishi mana o'zining turmushini o'zgartirmi ekan? Nega u butun dunyo ne'matlarini, lazzatlarini olishtiram ekan shusha din tutuvga? Nechik u tuzam ekan shusha Makkadagi og'irliklarga? Nega kishi o'zi dushar etam ekan shusha turmalarda o'tiruvga hattoki? Nechik u tuzam ekan? Hammalar aytashlari kerak endi, ular aytalar. Bunda butun sunda mana uverенность. Bu bir narsa tu, bu bir kimda tu, bu irat qina faqat. Qaysi sizning ota-bobolaringiz qilgan aybirdan g'ibodat qilgan narsalardan tiyasi kelgan. Ya'ni yo'l nindidir yangi din olib kelgan. Bizning milliy traditsiyalarga qarshi keladigan. Bunda da mana butun sunda da uverенность qina. Bu baratik narsa yolg'on o'ylab topilgan. Bu baratik narsa sihr, ochiq bo'lgan sihr, qaysi yig'inti yosi ta'sir qila. Ular shulay deb aning haqında aytdilar. Mana kishilar shunday kishilarga yaralar. Mana televizordan agarda tanlab turasan, kishilar söylaylar, biz bo'ldiramiz, biz shulay ishlaymiz, biz bunday aytamiz, bizning kuchdan kelar. To'ysalarning narsa uverенный kishilargagina kishilar narsa tinglaylar, itoat etalar, ham tinishlanalar. Bularda narsa shunday uverенность ko'rsatalar. Ol baratik kishigina, iratgina, ol baratik yolg'ongina, ol baratik sihrgina. Hatto shunday qissa kitilar aytanda, ol da bo'lsa Davsi, Tufayl Davsi degan kishi to'rinda Davs qabilasidan men keldim Makkaga, mana Makkaga g'arablar keladigan bo'lganlar. Ham ular meni suyladilar, kesatdilar meni, buruqtingni ko'rma. Hatto kesatuvdan to'xtamadilarki, men o'zimning quloqlarima momoq to'tirib qo'ydim-da, qo'rqib mana shusha Qur'on so'zlari yoki payg'ambar Muhammadning so'zlari mening qulog'ima kirardir deb. Ham yangadan o'yladim deydi. Men mitin oqilli kishi, shi'rni bilam narsa ekan, narsa meni tiyasan uni tinglab qaraudan. Mana jamiyatning bu bit narsasi endi mana shu oyatda da jamiyatning ta'siri. Narsa menga tiyasan uni tinglab qararga. Men shi'rni bilam, tinglab qarayq. Nashar bo'lsa, borib jibarimiz, qabul etmasmiz. Agarda yaxshi bo'lsa, qabul etirman deb ol borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rasha, islom dinida narsaga shin chaqirasan deb, ham islom dinini qabul eta, ham aning qabilasi to'lisincha Davs qabilasi to'lisincha islom dinine kiraytin. Ham ular mana narsa anglatalar endi sihr deb, sihrgina shunday yig'inti yasayolar. Sihrgina shunday kishiga yig'inti yasayolar, kishini o'zgartira oladi. Kishining turmush tennistlarini o'zgartira oladi. Bunday deyta va deb, va degani bunday yoki yolg'ab jibarish o'sha jumlaga yoki va haliya. Ya'ni ular shunday holatda mana shu so'zlarni aytganda ma degani ol inkaritu. Ataynahum birdik biz birdik ularga min otis kutub kitoblar, yozmalar, yadrusunaha dars qilalar, ular ani o'rganalar, ilm olalar. Va hamma inkaritu arsalna jibardik biz. Endi ikkisida da inkaritu shu. Ma bilan ilayhim alarga qoblaka, alarga xatli qoblaka, senga xatli min otis nazirdan. Bundan men deganni nag'atuzdan to'y. Bir nindi nazirda, bir nindi kisato'shida jibarmadik nazirobi. Ya'ni mana qo'shan ular aytdilar, mana shu sihr deb haqliqni Qur'onning shu ta'sirin sihr deb atadilar. Biz bitalarga ular nindi holatda, biz bitalarga bir nindida kitob menga xatli bermagan edik. Ham ularga bir nindida nazir kelmagan edi. Bunday ikki turli anlattirgan mumkin. Birsi aning narsa, ya'ni g'arablar
Алар бит инде күптән аларга бернинди пәйгамбәр дә килгәне юк. Бернинди китап та юк иде аларның кулларында. Алар бит әйтәләр, Коръән Кәримдә дә аларның җөмләсе бар бит. Әгәр дә безгә китап бирелсә, әгәр дә безгә килсә пәйгамбәр, без булырык ахда мин ихдал умам. Без булырык теге яһуд һәм насараларга карый турырак юлда булырык дип әйтәләр. Үзләренә килгәчтән шундый шәрәфәт алар моңа ышанмыйлар. Алар хәтта күрәләр итен китап ахилләрен нәрсә авторитетны итеп күрәләр, гыйлем ияләре итеп күрәләр яһудлар. Ни өчен? Чөнки аларда бар китап. Һәр вакыт сорашып йөриләр алардан, кыссалар ниләр. Ягъни үзләрен кимчелекле итеп күрәләр, надан итеп күрәләр. Ва кайчан аларга килде менә шушы шәрәфәт, мөмкинлек килде, китап килде, гыйлем килде. Үзләреннән килде нәзир, белә торган. Алар аны нәрсә кабул итмәделәр. Бит инде киресенчә кешегә күптән килмәгән икән. Менә форсатын килгәчтән бит инде куллан. Юк. Икенчедән әйтәбез, аларга бернинди дә китап килмәде. Кайсы аларга әйтә нәрсә дип? Менә шушы Мөхәммәдкә иярмәгез дип. Менә бар имсан аларда китап, кайсы аларны өйрәтә нәрсәгә? Әгәр дә Мөхәммәд килсә яки берәрсе килсә, аны ялганга чыгарырсамас итәкдәле. Юк бит андый китап юк. Менә бүгенге көндә мәсәлән әйтәбез. Берәр кеше чыкты ди, һәм әйтте, үзен игълан итте ди нәрсә дип? Мин пәйгамбәр дип. Без аңа нәрсә дип әйтәбез? Син ялганчы дибез. Ни өчен? Чөнки безнең китапларыбызда безгә килгән нәзир кисәтүче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп калдырды. Безнең язмаларыбызда нәрсә язылган? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кисәтеп әйтә. Булыр миннән соң ялганчы пәйгамбәрләр. Без әйтәбез шуңа күрә, син ялганчы пәйгамбәр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул хатаман набиин, соңгы пәйгамбәр. Бу безнең китапларыбыздан без моны өйрәнеп әйтәбез. Аларның бар имсан китабы, кайсы әйтә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга ышанмагыз, яки аларга килдеме нәзир, берүк килсә ышанмагыз дигән. Юк, әлбәттә юк. Һәм бу күрсәтә нәрсәгә тошты менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул соңгы пәйгамбәр. Һәм аңа хәтле Гыйса пәйгамбәр булды бит. Алар арасында бернинди дә пәйгамбәр юк. То есть гарәпләргә күптән пәйгамбәр җибәрелмәгән. Аларга менә соңгы пәйгамбәрләрнең күпмесен генә карасак та алар бөтенсе күпчелеге яһуд. Соңгы гарәпләргә килгән пәйгамбәр ул да Исмаил. Ләкин күпме алар арасында, әлбәттә, нык ерак аралар. Бу нәрсәгә күрсәтә? Алар байтак вакыт, шактый вакыт гарәпләрнең шу Исмаилның дине тәгълиматлары белән яшәгәннәр. Хәтта нәрсә мохтаҗ кирәклек булмаган, шушы яңа пәйгамбәр җибәргә. Яһудларга килгәндә, яһудларны беләбез. Пәйгамбәрләре үз араларында булганда да, Муса пәйгамбәр китте теңдә, Аллаһ Тәгалә белән тавында сөйләшергә, Харун пәйгамбәр алар арасында калса да, алар уже нәрсә бузауга гыйбадәт кыла башладылар. Ягъни сразу үзгәртеп бетерделәр шу үзләренең кануннарын. Гарәпләр алар баруда нәрсә шушы нык торалар үзләренең шушы булган нәрсәләрендә. Ва хамди кәззәбә, ялганга чыгарды. То есть бу ышанмады гына түгел, ялганга чыгарды. То есть ул әйтә нәрсә ди, мин сиңа ышанмыйм гына түгел, син ялганчы. Алладина кайсалары мин каблихим, аларга хәтле булган. Алар ким? Ва хамма инкариту балагу. Балагатка ирешү инде ул үзе ирешү дигән сүз. Балагат җәмәгатут таблиғ бар бит, таблиғ җәмәгате, алар нәрсә белән шөгыльләнәләр? Алар кешеләргә ирештүрү белән шөгыльләнәләр. Мигшар, моның тамыры инде ашр яки ашр, 10. Мигшар ул инде мирбах и так далее. Ул нәрсә 10ннан бире дип күпчелек тәфсир галимнәре аны әйттеләр. Башка фикерләр дә булды. 10ннан бире дигән фикерләр дә, башка төрле фикерләр дә булды. Такта, но ләкин күбрәк мәшһүр ул да Усайн Мигшар ул 10ннан бире. Ма нәрсәне әтәйнәһум бирдек без аларга. Фәһәм нәрсә булды шуның нәтиҗәсе? Кәззәбу, ялганга чыгардылар. Ягъни шулай ук. Шаммимана түгел, син ялган сөйлисең. Русули минем расулларымны. Берлек санда расул, күплек санда русул. Берлек санда китап, күплек санда кутуб. Русули минем расулларым. Хам кейфа, нишек? Кейфа хал. Кана булды, накир, инкариту. Инкариту нәрсә инде ул? Ягъни менә синең балаң начарлык эшләде. Син аны төзәтәсең килә шәйт. Кемдер сүз белән төзәтә. Кемдер пишмакка бастыра, кемдер шабырка белән дә тамыздырга мөмкин шәйт инде. Бу инкариту, бу наказание. Ләкин бу наказание нәрсә йөзеннән? Үзгәртү йөзеннән. Шелтәләү йөзеннән. Порицание йөзеннән. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, алар шушы кәззәбәлләзин мин кабл. Ягъни син беренче пәйгамбәр түгел, кайсының халкы ялганга чыгара. Бәлкеге кавымнар да, алар да ялганга чыгарганнар үзләренең
payg'ambarlarin. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir yuatu. Ham olardi, erishmadilar mana shu narsa. Undan biz berganning undan birine de erishmaganlar. Bunda endi ikki turli tafsir bor. Shunday ko'pchilik tafsir olimlari aytganlarsa, ilkigi mana bu bugungi kundagi g'arablar, mana bu sening qabilang, Makka jamiyati ul ilkigi qabilalarga, ilkigi ummatlarga berilgan ayverning ondan birida berilmadi. Ilkigi qabilalar ular kuchli xalqlar, g'at qavmlari, nindi fizически kuchli kishilar edi aytik. Alarda bari nindi zo'r sivilizatsiyalar, uzun umrli kishilar, boyliqlari bor edi aytik. Butun ayverlar bari. Bu g'arab jamiyatida narsa bor. Shuning undan birida yo'q. Umrning da, kuchning da, quvvatning da, jamiyatning da aytaqdali. Shunga qaramasdan, tigilar yolg'onga sharu sababli Alloh taolo ularni narsa halak etdi. Bu narsa ko'rsatayin. Agarda Alloh taolo kuchli, quvvatli, sivilizovanniy olg'a ketgan xalqlarni yo'q etdi ekan. To nindidir Makka jamiyati, nindidir zo'if bo'lgan, tarqov bo'lgan g'arablarning yo'q etish, bu Alloh taolaning simbolik shundan keladi. Bu bir ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi, ilkigi ummatlarga bu xatlar dalil berilmagani, nishik u sizga berilgan shekilli. Sizga berildi Qur'on, qaysinsin siz o'qiysiz, qaysinsin siz angliysiz, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, qaysinsin siz to'g'riligini bilasiz. Payg'ambar so'zdan ko'p mo'jizalar ko'rsatdi, oyini da yorib ko'rsatdi, ham boshqa turli mo'jizalarda ko'rsatdi. Ilki qabilalarga mo'jiza berilsa birov berilgandir. Birov. Sizga ko'pmi mo'jizalar, ko'pmi bayon, ko'pmi anglatuv qilindi. Ilkigilarga sizga berilganning undan birida berilmagani. Shunga qaramasdan shu undan birini alar yolg'onga chiqarish sababli Alloh taolo ularni halak etgachdan sizga endi shuning ularga berilgan 10 taqir ko'proq berilgandan so'ng da siz ishonmag'achdan sizga timboli imin bo'lasa tug'il, bu sizga timboli narsa begrakda qo'rqirga kerak degan so'z. Ya'ni mana aytamiz degan bilib aytaylik endi dinga kirmagan kishi ham bilmisha dinga kirmagan kishi bularning ayirmasi zo'r ekan deydi. Ayirmasi zo'r deymiz. Kishiga ko'proq oshiqlangan sayin, anglagan sayin, ko'proq anglagan sayin dinga kirmau bu tog'inda narsa yomonroq ham tog'inda qo'rqinchroq. Shunday mana dinda da shulay etin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xotinlari, ular dini yaxshi bo'lsa sababli ular agarda gunoh qilsalar, ularga yudog'afla hal azab, ularga g'azab orttirla ikkilatay shulay etinda. Ham nishik bo'ldi so'ng menim ularni kesatu, ya'ni nishik bo'ldi menim g'azabim, mana shu qaysi ularni narsa boshqalarga kesatu bo'laroq bo'lgan g'azab deb Alloh taolo uni buyuklab aytadi. Nishik bo'ldi, ya'ni niq buyuk bo'ldi. Shayt endi bilamiz narsa Nuh payg'ambar vaqtida Alloh taolo butun dunyoni suv bostirdi, ham barcha kafirlarni botirib o'tirdi Alloh subhanahu va taolo aytgan. Qoti bo'ldi Alloh taolaning inkor etuvi. Qul aytsin innama bu endi nag'atavud ayuzidan, cheklovda ayuzidan, ya'ni bundan so'ng kelgan aybar ol qissa, faqat shulay yoki tub momentlarni ayta. Ag'izukum va g'azlim sizni. Kum sizni va g'azlimiz, va'g'az. Bilan vahida, bir bilan vahid, vahidov bir bitin. Narsa kay bilan taqumu lillah. Siz narsadi utisiz, bosasiz, tirshasiz, taqum. Masalan, an taqumu lil yatama bil qist, bir bitin. Yetimlarga narsa yetimlarning haq-huquqlarini g'adillik bilan o'tagiz deb masalan ayting. Yoki aqimus sola masalan bor ayting. Namozni turg'izib. Lillah, bunda endi bu Alloh rizoligi uchun bo'ladi. Masna ikov ayting. To есть ikisharlab, ikov to'l, ikisharlab. Masna ol ikisharlab. Masalan Alloh taolo aytadi, masna fankihu ma tawbalakum minan nisa'i, masna ikisharlab. Wa furada. To есть bu isnayn degan so'zdan olingan ikov. To есть bu narsa ikisharlab bilan. To есть masna deb aytib durust o'ldinglar endi. Chunki masna bo'lsa уже durust bo'ladi. Va ham furada, furad ol birsharlab bitin. Bu so'zdan bizning farid so'zi olingan, masalan farida, fardi, to есть bu narsa yolg'iz birshar. So'mma shundan so'ng tatafakkaru o'ylanasiz. Bunda endi biram ko'pittirib o'ylanasiz, birgina to'lala. Tafakkaruna tatafakkaru. Fikr yuritasiz. Ma inkaritum bi sohibikum, sohib iptashigiz sizning. Min otis jinna yoki nautiznanen. Jinna jin yoki jinnangan, julallangan yani. In nautiz in indolunda inkaritu. Inning inda biz
kim deganda 3 ma'nosini olamiz. Birsi aning birsi aning inning inshaalloh bitin ko'proq kelaydi narsa. Agarda ikkinchi ko'proq kelgani aning narsa inkar etib kerakda, undan so'ng illa kelsa. Kelmasga da mumkin, inkar etuvda bo'lgan mumkin. Shular uchun sindan 600 dan bunda endi inkar etuv huwa ol. Qul huvallohu ahad deysiz, to есть ol bir narsa tug'il. Illa da magar ol nazir eslatuvchi. Nazirovi lakum sizga bayna yaday ikki qo'l bitin, bayna между ikki qo'l orasi bitin olg'a yoq. Nechik biz aytamiz? Nidada oyatul kursida da ya'lamu ma bayna yadi. Allohda bo'lgan. G'azab shadid qoti bo'lgan. Hech sinalarga mana shu Makka mushriklarına ham boshqalarga men sizni birgina va'z sizga aytamen, birgina va'z. Va'z bitin ol kisatu, ol nasihatdan qotiroq aytib, va'zlim sizni bir ay bilan. Ko'p söylamayman sizga, aksarta alayna tugul, ko'p aytdan ko'p söyladim deb aytmagas, birgina bir tilim sizdan, birgina mana nasihatim bor sizga, birgina va'zim olda bo'lsa narsa, mana shinnabda nig'ittirib mana Alloh rizoligi uchun bosasiz bilan. To есть Alloh rizoligi uchun tirishasiz, ishlagas, bunda endi nindidir shahvatlarda to'l, nindidir kishi fikrlarda to'l Alloh rizoligi uchun ham. No ko'paytiribdi mana bu bir tafsir ikkishallab bosib qaraymiz yoki biram. Shundan so'ng fikrlab qaraymiz. Mana Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'zjularmi, jin kirgan menga yo'qmi? Mana ko'p kishi bo'lganda aytgan o'lgan narsasli. Bu bir tafsir endi. Ko'p kishi bo'lganda kishilar bir-birisiga ta'sir etadilar. Stadni ne bor bitin. Ular ko'p bo'lg'achdan bir-birisidan ko'rsatirga tilaylar, bir-birisining o'z 90ning 90, biz bosh bermaymiz, biz yermaymiz etadilar. Kirilanu degan ayri bor bitin. Kirilanu. Lekin kishi agarda ikkov ekan yoki birov ekan, ikkov bo'lsa ikkigina fikr bitin. Birsa ayta durust, birsa durust tug'il degan fikr. Birgina fikr bo'lganda to'g'ri kishi o'ylana, fikrlana, g'adillik azrak bor. Лояльность aytayotgan, azrak рассудительность bor bitin kishining atak. Mana Mudassir surasida bormi? Tegani tunda Valid turida bor bitin. Big boy bir kishi bo'lgan bitin, big boy shunday tura bo'lgan. Qaysi bora payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ani podkupitdi yuzidan. Suvga boshda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, sen bu ibrim bilan narsa tilaysan, boylik tilasan, biz senga beramiz boylik, xotinlar deb beramiz, tiriltamiz, seni lishitda aytamiz, turli taqdimlar yasab qaray. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "No sen dinglab qaralar" degan. Ham dinglab qaray. Dinglab qaray ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiydi. O tegese tuzalmay, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsa og'zini tomali. Ham kitobdagilarga narsa deb aytadi mushriklarga. Bu kishi bilan kurashmagiz deydi. Payg'ambarimiz Muhammadga qarshi kurashmagiz. To есть ol niq ta'sirlanan, niq yig'inti ololmay shu Qur'oni Karimdan. Hatto ayta nasadi agarda ol jingib chiqsa, aning jinguvi sharafati ol sizga deb arablarga sharafat. Agarda uni svergnut etsalar sizning qo'llaringiz bilan ol bo'lmasin deydi. Bu boshda ol shulay deb aytadi, когда qo'ysan narsa ol bir o'zi tinglab qaraganda. Lekin yangadan anga o'sha Abu Jahl boshqalar yig'inti yasay sen narsa deydi. Muhammaddan narsa deydi. Hayır so'rasha boshladim mana ipi so'raysan sendan, osharga so'raysan deya boshlashdan ol o'zi narsa deydi. Alloh azza söylemeyin. Ol o'zi narsa deydi, yo'q. Men ta'sirlanmam, yig'intilanmadim, bu men narsa, bu bir narsa to'g'ri. Yana aytalar narsa deb sen davay bir narsa bilan xalqingni rizolashtiring deb. Bir narsa ayt mening haqimda endi. Barakovatda turgan Qur'on tundan. Ol o'ylab qaray. Mana ol o'ylab qaray ham ayta. Siz bilasiz bit endi. She'rning biz bunda she'rni butun sunda bilamiz. Tegandi she'r tunda bilamiz. Bunday she'r tunda Qur'on she'riga sho'g'amsan? Yo'q. Muhammad sollallohu alayhi vasallam she'r so'ylagani borsan? Yo'q. Siz aytasiz ol jular deb mana jinnangan deb. Jinnangan kishini ko'rganingiz bor bit endi. Jinnangan kishi ol narsa ishli. Ol udushiyaning bo'la. Aning pripatkalari bo'la. Mana Muhammadni ko'rganingiz bormi? Udushiya vaqtida ili pripatka vaqtida ko'rganingiz bormi? Yo'q. Hamon сөйлей, nindir несуразные, не связанные so'zlar сөйлей. Muhammad sollallohu alayhi vasallam shu deymiz so'zlari Qur'oni Karim va mubin oshiq bo'lgan Qur'on ship-shista arab tilida ship-shista so'zlar bit bu. Bunday so'zlarni bir kishida сөйлей olmay turgan so'zlar. Narsa deb aytsan olaysan. Hamon o'ylana da narsa deb ayta. Bu endi sehr deyin, sehr. Chunki mana yig'intisi zo'r. Ol bo'la, oyra. Yer bilan xotinni oyra, bola bilan otani oyra deb aytayin. O'shagan deb aytasiz kelaydi. Sehrda oyra kishilarni, sehr bilan da yer bilan xotinni oyra bo'la, ham Qur'on bilan da. Birsa dinga kira, birsa dinga kirmay. Oyra, sehr deb aytadi, o'shash deb aytayin. Shoda mana
bu Iraklida bitin islom diniga kirasi keladi, lekin qachon ol ko'ra, что aning apostollar dinga kirmaylar, ol narsa ishlaydi. Ol endi ayta narsada men sizni tekshirib qana qaraysiz kelgani. То есть ol jamiyat kishiga zo'r yig'inti yasi. Shunga ko'p kishi bo'lganda bittaga o'ylanirga mumkinlar, ko'p kishining shoqirga kiradi. Lekin fikrlar yuzidan ya ikki kishigina bosirga kirayin, ya o'zingina fikrlab qara. O'zing fikrlagandagina, bittaga kafir kishi yolg'iz bo'lganda yoki ol bir ikki kishi bo'lgandagina kafir kishini o'ylantirgan mumkin, mana shu haqliqni qabul ettirgan mumkin. Endi musulmon kishi endi yo'q, musulmon kishi ol bitindi ol adil bo'lirga tiysh deymiz. Musulmon kishi o'zi bo'lirga tiysh, haqliqqa erishga tiysh. Ol ko'p jamiyatda turama, bir jamiyatda turama, ol baribir haqliqni qo'yda ko'rsa-da, ol uni qabul ettirga tiysh. Qur'ondan oyat keldimi, hadis keldimi? Bunda sen ko'p kishi turama, ko'p kishiga butun kishi dunyo qarshi bo'lsa-da, butun dunyodagi musulmonlar qarshi bo'lsa-da bu oyatga sen bitinda narsa, oyatni tuturga tiysh deysiz. Oyat musulmon kishi bitinda ol narsa adil, ol insof bo'lirga tiysh deysiz. Aning narsa bo'lirga tiysh, shusha Qur'onga yeru bo'lirga tiysh deysiz. Ham ko'p bo'lganda da ular, ko'proq bo'lgan sayin ko'proq shura bitinda aytdik. Hamma o'ylab qarab, bunda Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan sohib, iptash, ol bit sizning iptashingiz, ya'ni nindir shitdan kelgan kishi to'g'ri. Siz bit aning bilan 40 yil birga iptash bo'ldingiz. Bir turmush iptashingiz bo'ldi, sizning bilan 40 yil bo'yina. Siz bit uni bek yaxshi bilasiz. O jularmi ekanini bilasiz, yolg'onchi ekanini bilasiz, yolg'onchimi ekanini bilasiz. Bilasiz, aning to'g'ri ekanini bilasiz. Bir nindi jinnida to'g'ri, bir nindi jularda to'g'ri ekanini bilasiz. Ol baratik kisatuvchigini nega suyundirishdi? Chunki bunda kafirlar to'ndasi bor, kafirlarni o'tin narsa suyundiring. Kafirlarni kisatirga narsadan qarshig'izda turgan qoti g'azabdan. Har bir kishini da kutar narsa jahannam o'ti, qoti g'azab tuzatirgan to'l shoytin. Qul aytinalarga xamanda bilan. Butun jurdada qul aytinalar. Ma inkaritu sa'altukum siradim. Bunda ma to'nda ko'p fikrlar bir qimdar inkaritu dedi, qaysi deb aytdilar ana aytadilar. Min otiz yoki nag'atuzdan ajr. То есть qo'yim bilasiz otizmi yoki nag'atumi ekanini. Agarda uni olib tashlab bo'lsa, endi ol nag'atuzdan. Mana masalan, so'radim sizdan narsa ajr. Unda min sizda anining ma'nosi понятно etiganda. Masalan aytinganda. Demak, ol bundan narsa kisat yuzidan, то есть ol bundan narsa nag'atuzdan kelgan deymiz. Bunda da masalan biz ularga narsa bermadik biz ularga kitaplarni yoki kitaplardan, то есть ol nag'atuzdan. Bir nindi ajrda, bir nindi platada, ajr bitinda plata to'lov. Fa ham shunning natijasi huwa ol lakum sizga. In aytdik endi bunda internet o'zidan berakda illa kelsa undan ajriya menim ajrim, bunday meniki degan o'qiyroq. G'alalloh Alloh ustida mana aytasim o'tin. Ayda kafega boramiz, men o'z ustima olam to'lovni masalan. Bayasa menim ustimdayim, unda Alloh ustida va huwa ham ol g'ala kulli har narsaga shahid ko'rushi. Свидетель. Aytlarga mana sizdan narsagina so'rab, nindigina ajr so'rasam-da, ol sizga. То есть bu g'arib usuli deb aytadilar. Mana sen menga masalan bo'lak berganing yo'q. No, men senga aytam. Bilan bitin sening bo'lak berganing yo'q. Sen menga nindi bo'lak bergan bo'lsang, kira olaman aytam masalan. Men bitin bilam, что sen menga bermading aytgan. No, bergan bo'lsang endi, предположим. Ko'z oldiga keltirsak, farzand qilsak aytgan, o senga. То есть agarda men sizdan so'ragan bo'lsam biror ajr, o sizga, o'zingizga bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi. Yoki voобще men sizdan, то есть uning ma'nosi men sizdan voобще bir narsada so'ramayman degan. Narsagina so'rasam-da, o sizga. Yoki voобще bir narsada sizdan narsa so'ramayman. Ya'ni bu dunyo uchun kommersiyaga tuzilgan, shu uchun butun kishilar g'iyga izlaylar. Shu uchun butun sizda finansoviy, oqcha, lekin narsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u betini boshqa chaqiradi. То есть o'zining chaqirgani uchun nidir oqchaga umtilmay anga bitinda taqdimda aytib qaraylar. Agarda sen shu chaqiruving bilan oqcha tilasang, biz seni o'zimizning eng boy kishimiz etamiz deb aytadi. Lekin ol narsa menga kelishmaydi. Ol oqcha uchun so'ramaydi. Ham biz ko'rmaymiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgandan so'ng nidir narsa eng boy kishiga aylangan. Biz kirisincha ko'ramiz narsa. Lekin biz ko'ramiz kirisincha narsa ol o'lganda da hatto uyinda bir narsa oqsharga yo'q, hatto narsa yaxutdan urushga olirga majbur bo'ldi. Ham lekin men julartu просто так ishlamayman. Просто так bir kimda bir narsa ishlamayman narsa. Mening ajrim bor, lekin mening ajrimni Alloh taolo to'laydi. Men Alloh taolaga umidlanam. Что Alloh taolo menga to'lar dedi.
Ham Alloh taolo ol bor narsaga da shahid. Ol butun narsani ko'rib turadi. Mana men narsaga shoqiram. Ya'ni Alloh taolo bilib bit ko'rib turadi butun men siylagan aybimni. Alloh taolo bilib men narsa siylaganni, menim narsaga shoqirganimni ko'ra. Agarda bit endi yolg'onchi bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolani sindirar, nechuk yolg'onchi payg'ambarlarni sindirdi. Alloh ismidan siylab yurgan bo'lsa, yolg'onlarni aytik. Alloh taolo поддерживать etmas edi agarda ol shu yolg'onchi bo'lsa, yolg'on siylagan bo'lsa. Shahid Alloh taolo butun narsani ko'rib turadi. Qul ayt inna natizna robbi menim robbim yaqzifu irg'ita. Qazaf ol o'q otuv, tosh otuv yoki nidir so'zlar otuv qazf. Mana qo'shan masalan nidir shista, g'iffatli bo'lgan xotin qizlarni g'ayblilar zinada masalan otalar bil haqqi haqliq bilan g'allam biluvchi ko'p bilish al-g'uyub yashirinlarni borsinda. Ayt menim robbim ol haqliqni otan. Haqliq bilan сөйлeyib, haqliqni yetkira. Ham Alloh taolo bor narsani da butun yashirin narsalarni da biluvchi. O'sha nima bilan 434-bitga. Qul ayt. Опять-таки ayt. Jaa keldi. Al-haq haqliq. Va ham ma yo'q. Yubdi'u boshli. Ma yubdi'u boshlamay. Al-batilu batil. Yolg'on haqliqning qopma qarshi. Va hamma inkaritu yughit ayt so'zi bitin kiri qaytaru. Mana buning ma'nosi, ya'ni haqliq keldi. Shu haqliq kelgandan so'ng batil ol shu halak bo'ldi. Bitti. O'ldi. Yo'q bo'ldi. Mana bilamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgandan beri bugungisi kunga xatla deymiz, g'arab yarim o'rtog'ida nendidir narsa, butlarga g'ibodat qilib yo'q. Hatto shayton ol ümitini üzdi deb aytishdi, ona g'arab yarim o'rtog'ida g'ibodat qilardi deb. Lekin ol ümitini o'zmadi. Shu musulmonlar orasida narsa, g'arablar orasida talash borliqqa ketgan. Lekin bunda nechik deb yozilgan, ne diyor sol mana nindigina isen aybir bo'lmasin, nindigina tiri aybir bo'lmasin, ol bit narsanidir boshli, narsanidir kiridan boshli, kiri qaytara aytik. Mana sen bir kitobni o'qib bitirding, yangadan boshlading. Sen oshiy boshlading, yangadan oshiysan. Sen yo'qlab olding, yangadan to'g'on yo'qlaysan. Har bir isen, har bir tiri ol boshlaydi, ham kiri qaytara. Lekin halak bo'lgan narsa ol boshlamaydi, ham kirida qaytarmaydi. Menda bilan shu botil to'rna so'z bor-a, yolg'on ol boshlamaydi, ham kirida qaytarmaydi. Ya'ni ol halak bo'ldi. To'g'risincha. Shu haqliq kelgandan so'ng. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon ol Kabatulloh qirindagi nelarni putlarni jimirganda ol shu deb aytdi. Keldi haqliq va zahaqal batil. Batil ketdi, ham kana batil zahuqan ol ketuvchi edi batil. Qul aytsin in agarda inshaalloh deydi. Dalaltu adashsam men wala dallin. Fa innama natijasi innama natiznan ham shiklav deganik faqat shulay. Adillu adasham men wala dallin. Ala nafsi o'zimning nafsima qarshi. Va ham in agarda inshaalloh deydi. Ihtadaytu hidayatga kunsam, to'g'ri yo'lga kunsam, to'g'ri yo'lga bossam, butun narsa navigator bilan yuriy boshlasam, karta bilan, to есть bilib ishlay boshlasam. Fa ham natijasida bi narsa bilan endi bi bilan, shuning bilan yuhi vahiy qilna ilayya minga robbim. Innahu durslikda natizdan ol samir eshituvchi ham qarib. Qurban metin olaytaz yaqin. Qarib eshit to'ja yaqin. Aytalarga agar dashotki endi mana men adashqamsam, bu endi o'zi natija bu suraning o'zag'i. Bunda yumg'oqlov so'zlari mana ko'pmi shoqirdim sizni. Agarda siz meni ko'rsangiz endi shu sektant deb, agarda siz meni ko'rsangiz adashqan deb, mana boshi ketgan ekan deb. Bu adashuv uchun o'zimga qarshig'inayin. Mana butun nashar natijasi o o'zimga qarshig'ina bo'ladi. Agarda hidayatga kunsam, men to'g'ri yo'lda bo'lsam, bu o'zimdan tug'il o'zi bo'lsa, menim Robbim menga vahiy qilgandan. Agarda oxirat yo'q desak, men bir narsada yo'qoltmayman. Agarda oxirat yo'q desang, sen narsa yo'qoltasan, sen butun umringni yo'qoltasan. Men agarda oxirat bo'lmasa, men narsa yo'qoltam. Men mana iymon keltirgan kishi, shang'an kishi bo'laroq narsa men tirayo, bir narsadan ne tirayo. Sen narsa tirayish, agarda oxirat bo'lsa, sen butun aybiringni tirayish, sen jahannamga kirasan mangalik. Ham biz endi har vaqtda adashuvni yoki nosharlikni o'zimizga nisbat qilamiz. Mana senga nosharlik keldi. Senga og'irliklar kela boshladi.
turli sinovlar kela boshladi. Sen bitindaning narsa, o'zingdan izlarga tiyish. Butun sizlar o'z qo'llaring bilan kasb etgan sababdan kela. Mana bir sahoba aytadi, men de o'zimning fikrimni aytam sizga de. Agarda ol durust bo'lsa, ol Allohdan. Sahoba aytadi, agarda men o'zimdan aytam de, agarda durust bo'lsa de, ol Allohdan. Agarda ol men aytgan so'zlar durust bo'lmasa, ol mening o'zimdan, nafsimdan, ham shaytondan. Alloh ham aning rasuli. Bu aybirdan narsa poklar, shista. Bu aybirga qatnashlari yo'q. Shunda Qur'oni Karimdan adabi shulay ayting. Biz nosharlikni o'z-o'zimizga nisbat qilamiz. O'zimizdan izlaymiz kimchilikni, o'z-o'zimizdan izlaymiz xatolarni, yaxshilikni nisbat qilamiz Alloh taolaga. Men islom diniga kirdim, ne потому что men shunday aqlli, ne потому что chunki men bilgish bo'lganga to'g'ri, men shunday yaxshi bo'lganga to'g'ri, Robbim menga vahiy qilgan aybirga ergangagina. Robbim bit vahiy qildi menga, ol Robbim meni hidayatga ko'ndirdi. Ham Alloh taolo ol bor narsani eshituvchi, ham javob beruvchi. Mana biz qo'shan aytamiz, Sami'allohu liman hamidah. Alloh eshitdi, ham Alloh javob berdi, kim anga hamd qila. Hamdan so'ng aytamiz, Robbana lakal hamd, hamd qilamiz. Alloh taolo hamd qilgan kishiga narsa o'sha javob berdim deydi. Ham Alloh taolo ol qarib, ol yaqin. Ol aytamiz, ol g'ilami bilanda yaqin, yordami bilanda yaqin. Va idza sa'alaka ibadi ghanni, agarda mening qullarim mening tunda so'rasalar, men ayt ularga men yaqin bit deb. Ham ol nishak ayta Ibn al-Qayyim, ol zoti bilanda yaqin. Ol narsa o'zi ol yaqin, ol o'zi yaqin. Ibn Taymiydan aytdi. То есть Alloh taolo ol yaqin, bizga ol yaqin. Ol bizga narsa, mana shu bizning mo'yin tomirna qaraydi yaqin. Alloh subhanahu va taolo Robbimiz bizga yaqin. Lekin Şoluk vaqtda Alloh taolo aytamiz, narsa ol qarshi ustunda. Bu qopma qarshi bir-birsine narsa qarshi kelmaydi biz. Qarshi kelmay. Agarda sening aqlingda ol qarshi kelsa-da, kishi uchun aytinganda, kishi uchun bu qarshilikli ma'lumot bo'lsa-da, kishi olti yaqinda ham jidiqat ko'ksunda da bo'la olmaydi biz. Kishi uchun bu mumkin bo'lmagan bir. Lekin Alloh taolo uchun, Robbimiz uchun, Alloh taolo uchun bu mumkin bir tugul. Mumkin bo'lmagan bir tugul deymiz. Agarda Taro ko'rsang sen tasin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoki sen o'qishi riyabitin ol ko'ru qoshan fazig'u qo'rqalar fa inkaritu la yo'q faut ol qoshuvitin ishqinu mana shunday fursatim bor edi qo'ldan ishqindi nechak Alloh taolo aytadi narsada va in fatakum shay'un min azwaj agarda sizning tege xotinlaringiz ketsa mushriklarga kafir xotini ketay ekan aytgan fata Alloh taolo aytadi bu narsa uchun dey stop butun yerda taqdir bilan bitin butun yerda yozilgan bu narsa uchun siz burchilmasin uchun mana shu sizning qo'lingizdan chiqqan ayb uchun yoki filmda sizga kelgan ayb uchun ma tafata va ham uxizu alar elektrlar tutulalar min otiz makan o'rin qarib yaqin bo'lgan agarda sen ko'rsang mana shu mushriklarni kafirlarni qachon alar qo'rqalar sen ko'rar eding büyük eyber. Sen ko'radigan qo'rqinish eyber. Ansa bormi? Yo'q. No bu arab jumlasida podrazumevаться etadi. Bunda lavning narsa javobi yo'q ekan. Qachon alar degan narsa qo'rqalar. Bunda endi ko'p turli yoki bu qiyomat kunida qabrlardan turganda alar qo'sha olmaylar. Alar uskazat etolmaylar. Ham alarni elektralar yaqin bo'lgan o'rindan. Yiroq yerdan to'l, yaqin yerdan. Yaqin yerdan. G'azab alardan yaqin. Robbilari alardan yaqin. Alloh taolo ularni elektraydi. Qabrdan chiqib bilan yoki bu dunyoda Badr so'g'ishida etagdalar. Hamol kunnalar qo'rqalar. Va qalu ham ular aytdilar. Bu aytashaklar. Alloh taolo uchun tin zaman yo'q. Kelashak ol bizdan shun bor tin deydi. Ham arablarda to'shni tugal bo'la turgan yerda o'tgan zamonda aytdilar. Qalu aytdilar. Ular qancha aytashaklarni amanna iymon keltirdik bihi anga. Va anna o shunday so'z anna degan so'z qo'ydan ham nishik Maryamga kira Zakariya ham ayta anna laki hada qo'yan bu senda shunday rizq nishik bu senda bunday rizq lahum alarga at-tanawush sirak turgan so'zlardan men bundag'ini bilaman bir chamani tanawush ush tipda o'qidilar ush tipda o'qidilar ya'ni vav ustida hamza ittiribda o'qidilar tanawush ol elektroin totu yiroqdagi bo'lgan aybirni yoki barmoq ishlari bilangina elektro yiroqdan bo'lgan aybirni aytik olu sheshindan tutib olding masalan soqolidan tutib olding yoki tana ush desak endi o'tgan zaman o'sha qo'ldan chiqqan aybir min otis makan o'rin dedik bag'it yiroq
Алар менә шушы кыямат көннең дәхшәтләрен күргәчне әйтәләр нәрсә, без аңа шандык. Менә хәзер инде без шандык, Коръәнгә шандык, кыямат көненә шандык, Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шандык. Но уже иманны ничек эләктерергә сайын ерак җирдә. Все бит инде. Иман ул аларның кулларыннан ышкынды. Тотып булмый. Аны бит бу дөньяда шанырга кирәк. Шану бит инде ул нәрсә дибез? Тотар, тотып карамас шанмас ди. Ләкин шану бит ул кайчан күрмәгән әйбергә шану була ди. Кайчан син аны күрәсең, бу шану түгел, бу уже белем. Бу уже гыйлем әйтәбез. Кыямат көндә үлгән сәгатьтә бөтенсе дә шаналар. Фәрештәләргә дә шаналар. Кыямат көнен җәһәннәмне күргәндә бөтенсе дә шаналар. Ләкин анда соң аның файдасы. Уже кеше үлгәндә аңа иман китерү файда китерми бит инде дибез. Тәүбә кылу, аның гаргар килгән башласа, тәүбәсе кабул ителми бит инде әйтәбез. Шуңа күрә иманны ничек алырга соң ерак җирдән? Аны бит якын җирдән тиге. Ну, ерак булган әйберне ничек аласың? Якын булганда гына ал була бит әйберне әйтәм. Иман насинең хәзер бүгенге көндә мөмкинлеге бар менә. Безнең һәрберебезнең мөмкинлеге кулда бит инде. Кулдан чыкмаган әйтәбез. Син һәр мизгел можеш үзгәрергә, тормышыңны үзгәртергә 180 градуска үзгәртә аласың. Син можеш тәүбә кылырга һәм яхшы гамәл кылып, ахиреткә омтыла башларга мөмкинсең. Үзгәрергә мөмкинсең һәр мизгел. Ләкин тегендә үт күчкәч уже, ахиреткә күчкәч, бу дөньядагы әйберне кире алып булмый уже. Бу дөньяга кайтып, теге кешеләр кемнең син кемгә зулым кылдың, аларның разыйлыгын алып булмый, фатихасын алып булмый шуй. Тәүбәгә кайтып булмый, тәүбә кылып булмый уже, шаны булмый, иман китереп булмый. Ва хамдиқат уже тормышка ашкан кафару кафар булдылар, шаммадылар бихи аңа. Мин кабыл моңа хатлы. Ва яқзифуна иргаталар дидек, казиф ул яки шушы ук ату дидек, таш ату дидек, һәм сүз ату бил гайби, яшерин әйберне бит мин макан урыннан дидек, багит ерак җирдән. Алар моңа хатлы шаммадылар, Коръәнгә шаммадылар, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шаммадылар. Кабер шушы кыямат көннең авырлыкларына шаммадылар. Һәм нәрсә? Яшерин әйберне аталар. Ерак җирдән, ерак җирдән атып тигереп буламы инде? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында әйтәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында әйтәләр, җүләр дип әйтәләр, мәҗнүн дип әйтәләр, алдакчы дип әйтәләр, шагыйрь дип әйтәләр. Ну белмичә әйтәләр инде, гуманлап әйтәләр. Хәтта үзләре беләләр, что ул алай түгел икәнне. Яки әйтәләр нәрсә дип? Кем аннан кайтканы бар, ул үлдең дә беттең. Шулай бит инде, җәннәт тә юк, җәһәннәм дә юк, ут та юк, бер нәрсә дә юк дип алар ерак җирдән аталар. Вахилә һәм киртә кыелды. Үзелде арасы. Менә Аллаһ Таала яхулу дип әйтә. Бейнәл мар'i ва калби. Кеше һәм аның йөрәге арасында пәрдә куя. То есть кеше ул үзенең йөрәгенә һәр вакытта да хуҗа түгел. Менә кайбер кешеләр әйтәләр, пенсияга чыккач иман китерәмен дип. Ну каян беләсең, пенсияга чыккач синең күңелеңдә иман китергә теләк булыр дип. Юк, пенсияга чыккач уже нәрсә аны яшь чакта кирәк дип әйтәләр, шулай бит инде. Башка керми дип әйтәләр. Списанны кеше бит инде. Бейнәһум алар арасында ва һәм бейнә между ма нәрсәне яштахун телиләр шахват. Менә аерым сүзләр белән әйткән бит инде. Чөнки аерым әйберләр. Кама кайно шаштыру ничек итер фугилә, фагил, эшләнелде фагилә би ашьягихим ашья. Бу инде күплек санда шигалар, төркемнәр, аларга шаш әйберләр, алар шикеллеләр. Һәм шиит ул ике мәгънәсе аның тоже бар языковой теге гарәп телендә. Ул менә ут мәсәлән тарала утында менә. Ул тарала һәм ныгый бит инде. Ике оттеногы бар. То есть бу ашья ул кайсылары нәрсә таралдылар һәм бер-берсен ныгыткан кешеләр әйтә. Мин кабыл махат. Иннахум наутузнан кану буллар фи афшак шиктә. Муриб ул тоже шикләндерә торган әйбер теге. Аллаһ Таала мог сказать, мәшкук дип әйтергә мөмкин, ләкин Аллаһ Таала аерым бер төрлерәк булган мәгънәдә аерым сүзләрне әйтә. Бакара сүрәсе башлана, ничек башлана? Ла райба фи. Бу китапта шик юк бит инде. Менә хәзер шушы кыямат көндә шушы куркынычларны күргәннән соң алар иман китерәсләр килә, тәүбә китерәсләр килә, юк. Менә шушы алар теләгән әйбер һәм алар арасында шу аерылды. Пәрдә кылынды. Алар аңа ала алмыйлар. Алар теләгән әйберләренә ирешә алмыйлар. Тәүбә кыласлары килә, иман китерәсләр килә, бу дөньяга кайтаслары килә, дөньяда бит рәхәт яшәгән инде. Аның гаиләсе бар, ул турагы бар, и так далее, өмере бар, менә кайбер кешеләр әйтә, менә төрмәдәге кешеләр, кайсылары ерак озак соракларга утыралар әйтегән. Төрмәдә ничек кенә авыр булмасын аңа, мәсәлән, аны көн саен анда кыйныйлар, аланда
Хорошо жуам уланда айтайын, мына иң авыры аңа анда нәрсә? Иң авыр әйбер. Ул да булса менә исенә төшерү, то что минем бит бар иде бүтән әйбер. Минем бар иде гаиләм, хатын, балалар, йортым, эшем, бүтән әйбер бар иде. Мин шуны бүтәнесен югалттым. Менә аңа авыр, иң авыры теге андагы аны кимсетү дә түгел, андагы газаплау да түгел, андагы утыру да түгел. Иң авыры аның менә шушы ул теләгән әйберләрдән мәхрүм булу. Менә рәхәт тормыш бит инде ул синең яратканың белән бергә яшәү, бергә булу. Иң авыр тормыш ул кайчан син нәрсә менә синең бар ул яраткан кешең, ләкин син аның белән яши алмыйсың, аның белән бергә түгел син. Һәммәндә дә нәрсә алар теләгән әйбер арасында алар үзелде аралар. Ничә иттереп эшләнгән аларга хәтле булганнар белән? Аларга хәтлек булганнар белән дә нәкъ шулай ук эшләнелде. Бүтәнебез без бу дөньядан китәбез. Ничек берсе дә бу дөньяга кире кайта алмый, шайтан. Бүтән өммәтләрнең дә бер үк язмышы шул ук. Һәм алар бүтәнсе дә нәрсәдә булалар? Сәбәп менә нәрсәдә ник алар җәһәннәмгә керәләр? Ник алар теләгән әйберләре арасында киртә куйласа? Менә мөмин кеше бит инде ул уң кулына ала да менә шу үзенең гамәл дәфтәрен, Аллаһ Тәала аңа шушы үзенең гамәлләрен, то есть хисап, җиңел хисап кылына да, әйтә дә әйтәйне, ул кайтып китә, үзенең гаиләсенә мәсруран, ул үзенең гаиләсе белән очрашуга кайтып китә бит. То есть ул балаларын күрә, хатынын, то есть яраткан кешеләрен кырыйна ул кайтып китә. Бу кешеләр бу әйбердән бөтенсеннән дә мәхрүм булалар. Ни сәбәпле соң? Менә аның сәбәбе Аллаһ Тәала әйтә, то что алар нык шиктә булдылар ди бу мәсьәләдә. То есть менә шуңа да кайыр кешеләр әйтәләр, нәрсә шиктә булу ахират мәсьәләсендә. Бу күфрлек дип әйттеләр. То есть әгәр дә кеше инкар итә икән, бу кафир инде тоже. Әгәр дә кеше даже шикләнсә дә, шушы, то есть ул юк дип тә әйтми, ну бар дип тә әйтми. Ул аның ныклык юк икән, бу тоже күфрлек дип кайыр кешеләр әйтәләр. Шуңа күрә мусульман кешенең андый халәттә булырга тиеш түгел. Муслиман кешенең булырга тиеш ныклы уверенность, инану булырга тиеш, то что точно кыямат көне була. Менә кайыр шундый кешеләр бар иде, кайсылар әйтә, әгәр дә мин бүгенге көндә күрсәм, Раббымның гаршын күрсәм, мин җәһәннәм җәннәтне күрсәм, минем иманым артмас иде. Мин бүгенге көндә бер нәрсә дә өсти дә алмас идем үземнең гамәлләремә дип әйттеләр. То есть алар нәрсә чын мәгънәсендә инанган халәттә яшәделәр. Менә шу, чөнки Аллаһ Тәала әйткән сүзләр ул хак. Бу әйбердә нәрсә бернинди дә шик юк бит. Шунда туктап торабыз. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва алхамдулиллаһи раббил аламин.